Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chiar tu sil chan himi MIZO Cement Mystery Association Serchhip District 1 Serchhip khopui chunga HNAMDANG na thokte dandik takin an thokem ti ENFIAH dandik taka na an tho theinan ma an lazel Inrini Khan MIZO Cement Mystery Association Serchhip District tele Serchhip Police Trunk of Chuan Serchhip khopui chunga HNAMDANG na thok ILP check run pui an neya ILP check run pui hi Serchhip marlam new Serchhip achanga chanin Serchhip khopui chung an fangchhuaka HNAMDANG na thokte an na tho na hmuna kalchilin an ILP fello baka an permit angin na an thokem ti tele an mani sponsor tu na ngei an thokem ti te an ENFIAH china atam zok chu an mani sponsor tu te na ni lo thok an tam hle a heng ho hi VAWK na pe in an mani chortu MIZO te po an sponsor chau chortu rin an shatir ngal zel ani tunhaya shilenga wangin ILP diklole an permit anga hnathok an shia te hi mankhom le thon ho zung sung thei ni lo ma se dan dik taka an hnathok dan kalpui ani theinan ma an la chunzom zela heng dan diklo thok te hi mi somli atanga somnga vel ani thule lisfil fai taksiamin SP Serchhip an theluti an soya michen khat ero in thu diklo an shila wangin an ILP cancel turin district board sap ne na lekha an thelut bok MCMA Serchhip te hian an thopui HNAMDANG MISTIRI te hi an huat wangle chorlo se an ti wanga mala an nilawa ama ero chu dandik taka na thok tur le a chortu te po in dan ang taka chortu rin HNAMDANG na thok te le aram nei tu mi puite an ngenin thopui tan an som ani MCMA te hian HNAMDANG na thok tur ILP pek chwa hnunga condition le restriction sub chunga inziak chu a chortu tamzok MIZO ten chiang takin an shia theinan MIZO chunga ziak turin district board sub office VAWIIN khan ngen na an thlen bok ani Serchhip District Consumer Association te chuan Serchhip AIRTEL le Jio signal chazok om theinan ma an lamek zela achu chuan court hial thlen an tum Serchhip District Consumer Association te chuan tunhaya Serchhip Jio le AIRTEL mobile signal chalo chungchanga Inrini Khan company pahni te hne na hian shatir na lekha pe in an lekha pek ni September ni som pariat atanga ni sari ralma a an signal an siam chalawani chuan Consumer Court District Commissioner khin an tum thu an tarlang Consumer Association te hian company lam lekha an thona hian Jio le AIRTEL mobile te hi nikum lama chang khan signal amumal lo hle ti an soya hemi chungchang hi consumer lam te po in thu nei tu sanga an lo thlen to thu soin mobile network khun rei tak achia chumpo in subscriber a mumal taka shia tirna emo an malak na mek tarlan mumal la om ngai lo chu customer te zalo na ani thule Consumer Protection Act 2019 section 2 in atarlan deficiency in service ani thu an soya mobile signal hi mi puiten kanma mon asang to hle a zirlaiten online class kalnan bera an man to awangin mobile signal a chatlo hian zirlaiten harsana an tok na sa hleti an soi consumer lama changa thudon danin AIRTEL ho tulam hian voina consumer lam hi bepopin theitop an swati an soya voin tlai lam khan AIRTEL chuan an signal an siam chat thu an ron report ti an soibok Consumer Association te chuan mobile service provider ten mipuya signal cha an pelawa an service a chalawani chuan mipui ayo in ma an lak zel tur thu an soibok African swine fever avangin Serchhip district a VAWK thena inzia omlam apan meklain VAWIIN khan VAWK sompali an thi belle Nimin Khan Serchhip District African Swine Fever ASF Shileng Avanga VAWK thi ombel lovin Shileng Wanga VAWK swat po a omlova ASF Avanga VAWK thina inzia omlam apan meklain VAWIIN Khan AHNVT Department lam chinchia danin Shilena hmunlia VAWK sompali an thi belle a heng VAWK thi te hi Serchhip chimwenga VAWK puitling pakwa Serchhip weng chunga VAWK lai hol pathum le zaute south le chuan thartlang nuama VAWK lai hol pakhat ve te anni VAWIIN vekhan ASF le namuna VAWK swat Serchhip chan Maria som chingchi pa panga chuan thartlang nuam le hmuncha pakhat ve an ombok VAWIIN vekhan shile namuna lapuan lo khopania VAWK pathum an thibok ani heti hian VAWIIN thlengkhan ASF le namuna puan kho somthum pahnia ASF awanga VAWK thi sangthum zaruk somsari pahni omin VAWK swat ti hlum sangni zakwa somsari panga an omto bok Serchhip district COVID shikai HMUHCHHUAH belzel alania nimin thlengkhan shikai HMUHCHHUAH sangkhat zariat som pakhat antling to
VAWIIN tlem khan Serchhip district mun shanga COVID-19 positive HMUHCHHUAH an omzela kan shia theitsina VAWIIN khan COVID sample test na but shanga sample za somni paruk test ni in heng zinga somthum panhi te chu positive ania Mercy Hospital test antel lo heng positive te hi veng shang ni in akim chang ero kan shman ri lo ani Nimin khan Serchhip district ta shikai mi som pasari HMUHCHHUAH an lo ni to boka nimina shikai HMUHCHHUAH zinga mi som pakhat te hi thenzola shikai HMUHCHHUAH te ni in midang paruk te hi Serchhip khopui chung veng shang ami anni Inrini khan Serchhip district ta shikai te zinga mi som ruk pathum lai en koldam an ombela nimin khan mi som pariat en koldam le ni bokin nimina shikai en koldam zinga pakwa te hi nursing school CCC ami te anni a 4C Marian High School le 4C East Lungdara changin mi panhi ve chwatir ni in DCHSC 4C UPC Koshan Hall le 4C K chuma changin mi pakhat cheu chwatir ani baka in lama en kol mi panhi chwatir ani le bok ani heti hiani zantleng khan Serchhip district ta COVID-19 shikai HMUHCHHUAH to chu sangkhat zariat som pakhat ni in anzinga sangkhat zanhi somnga pakwa te chu enkol dam ani to a tuna hian shikai enkol lai zanga somli pakwala omin shikai zinga mi pathum an boral to boka Serchhip district ta shikai HMUHCHHUAH zinga mi panhi te chu ZMC a enkol ani bok MNF General Headquarters buat sain VAWIIN khan MIZO nammartar teni voi somli panhi na chu vanapa hola anmang VAWIIN chundar som panhi khan MNF General Headquarters buat sain vanapa hola MIZO nammartar teni voi somli panhi na man ani a nammartar te suna nein zana pangpar anda ani hehuna hian MNF elected OB tele MNF General Headquarters shwaitu anvain mi zani te antel ani Martoni program hi MNF Vice President Pulal Thenglianan akai shwaya MNF OB te President ex MNA Purwal Chin le Frontal President 10 Memorial Stone nam martyr te zana pangpar anda a ramle namta na nunna hlantu martyr te sunan kalkhom te chu ngoi ringin minute khat anding bok ani MNF President Chief Minister Puzoram thanga chuan thu soin martyr te ni siamna thupuan achiara heni hi kumtin September ni somhnia man chin tur ni in mizo nam ni poimo taka man tur ani dan asoi martyr ti thlanmual enkol dan po siam fel thuai ani tur thu asoi bok ani Puzoram thanga chuan martyr ti thi chan nationalism hi ramle namdin chhuana ani atia nationalism chu namdang point an nei vevek MNF chuan nationalism kanti hian pathian le kan ramtan kanti a ramtan chau nilovin pathian tan ti atel hei hi kandang lambik na ani hei le chen min shwai tu hi pathian ani ti in MNF party hian kongbum bole thina kong engzat nge apal tlang to a pathian tel lovin nationalism chau hi kalpui ni ilatun hi kan thleng lawang hei hi MNF thuthlung mai ani lawa kan ram le nam thuthlung ani atibok asoi zelna apura chuan tuna rorel na kansel hi MNF te kan chatbik wang ani lauti in pathian in Israel te athlang angin pathian le kan ramtan kan ti thlata wangin min huma he thutlung hi kan kalsanang ti alau om hle martyr ti thi chan kha zoram in a champion pui theinan so ani lo pathian le kan ramtan ani ZAWK ati puton luya chuan martyr ti thlanmual siam chungchanga po tu party le tu sarkar ma umbik lovin sarkar le po shang telna martyr thlanmual siam tu committee din anni thule lungrwal takin namtana nunhlan tu te pwala thlanmual siam ani dan asoi tu soi tu dang president XMNA puro chungnungan nampasal cha inpek na le harsana anto dante asoya martyr ti tel lovin mizo nationalism kan soi thailo keini hian an mabak chunzom kan ba ani atibok martyr tinia hian Reverend Vanlal Felasai lau cholmun chuan hun ser amanga MNF Treasurer Puke Vanlal Avan chong China in hun top akhar thung ani Chin State Burma Sipai le CDF te in beina boinakal zela mani sehimna zonga Mizoram runlut anla ombel zel Indrini tlaidar thum borvel khan Burma Sipai ten thantlang khutsung mun lun laya mipui chen na in le dor engmoza chu silai le bom mangin answa samle a chena inbi khi sompakwa akangral nia thudon ani Burma Sipai te hi inchung le dor chunga telutin anthil hunei ang le dor bungrwa anla 5 bok ani in le dor answa samna hmuna mipui te chu in sasengin hima se inkang shel turakal thantlang chalai shwai tu pastor puchung biak hum chu Burma Sipai in soisa in ani nei zungbun lak sak turin akuzung chang pakhat antan saka anwa Burma Sipai te hian an ka phlum zui ta thau ani CDF te hian sipai lam hi beizuin mi somthum vel an ka phlum nia thudon ani bok Chin State a khopui lian deuh halkha falam le thantlang ate urma sipai le Chinland Defence Force CDF People Defence Force PDF tia soibok chu an inkap ringa
thingtlang kholama barmasipai inkul na lama po inkap thom sia tur om reng bok ani tuipuiral group YMA huamchunga po ral tlan an pung zela ral tlan masahi mi sang khazali somli pakhatla omin lolu thar hi zariat somkwa paruk omin an vain mi sang ni zathum somli pasari tuipuiral huamchunga an ommek ani heng ral tlan titan hian an mani lo quarantine na tur mun a omlo awangin bial to MLA chanpuina le mi inphal NGO kaushan le mi malte chanpuina nen relief camp le quarantine center sakchun zom zel ani Zolsei, Farkon, Vapai, Kwangting, Dungklang, Thekte, Thekpui, Leithum, Sesi, Sazep, Kwangleng le Vanzawa tisak ani a MLA Silpolin pek mangin achung zar phuisak ani hengba ka hian tuipui ral khotin te ral tlan mi khwal turin an inbot sai kalzela khochen khate chuan an khoral tlan ti tan mutbu bungbel thingtwa thwamno le bu faite an tho khom bok ani Supply Minister Pukelel Rinlian chuan in rini khan Assam le Mizoram in rina khochen khat atlo Supply Minister Pukelel Rinlian chuan in rini khan sarkar malak na Assam le Mizoram in rina pang balkon chu zophai South Simluang Kalapahar Orpuara veng Pannakong PMGSY hnuaia kong leidan tur enin South Simluang atlo South Simluang hi pang balkon atangin kilometer kwa borvel hla ani a South Simluang atanga Kalapahar hi kilometer nga borvel ni en Kalapahar le Orpuara veng inkar hi kilometer ni borvel ani bok ani Minister hi pu Timothy Arlel mangaya BDO bill khotlir RD blockin achoy om ani VAWIN khan Dr. Vanal Chanpuya UPSC Chairman Hovin UPSC Incentive Cash Award chungcha ngai to in anchukhom VAWIN chumhadar som pakhat khan Mizoram Youth Commission Conference Hall Mizoram Youth Commission le Education Department tele Scholarship Board how to chukhom chuan Incentive Cash Award UPSC exam big chungcha ngai inkom khom na anne meeting a hian ngun taka an ngai to hnuwa incentive cash big hi achul anga sarkar thlen thei turin Mizoram Youth Commission kutadani seti in unreal he meeting a hian Director Education Board le Secretary Scholarship Board le official te baka MYC official te antel ani State Level Committee on Celebration of 75th Anniversary of India's Independence hi Chief Secretary Conference Hall an chukhoma ide champhalom na hi comment March thla khan rampuma manchan ni in Mizoram chuan April ni khat sang ni somni pakhat khan Chief Minister in Aizol Vanapa Hall a honga hemini achanga VAWIN ni thlengin Azadi ka Amrit Mahotsav Pwalian program chumsom panhi nei to ania nakum ide thleng oturin program somruk panga duan ani Program shang te hi Art and Culture, Higher and Technical Education, Information and Public Relations, Doordarshan le AIR10 matharla in an buat sai China, AIR le DDK chuan tlaitin an program chunga Freedom Fighter te chanchin an puan zar chin baka quiz te po an buat sai bok ani India zalen nalom nakal meka hian Chief Secretary chuan Department tamjok malatura nulua mipuite chhor changkai thei tur zonga program don cha ati thu meeting a hian asoi ani VAWIN khan pulal thanhola MPCC President chuan Congress Bhavana Congress Party zom tharte alom lut MPCC President pulal thanhola chuan mithar lom lu na hian thu soin shipuin kanram na satakin minwaya ruahman lok lo thil tam tak kantonga kan theina zon chewa chanpui ngai te pui chungin film khur taka hun man achul ti soin Congress Party chu midang ta na mal som ni chin party ani ati Pulal thanhola chuan tun lain atak tak mutur omlo le ti silo thu soi ngai thlak tur tamlu tuk chuan kan hnam nun na satakin atibuaya hetiang thu soi ngai thatu mi puiri lu thiang hlim tak pu te beidon nan na satakin asiam sak ani ati pathian in Mizoram mi puite tan Congress Party manrua na satakin amang chinti soyen ahun taka aremro na fel taka wangin Mizoram mi puite tan Congress Party hi ahung chuak le nge yang atibok Lomlu tharte IOA thu soitu pujimi lal ngai oma mar pusi palhira tu pa Republic veng Aizol chuan Congress Party azom chan chu therhlo le ni na be seiwang ani lauti asoya Congress Party hi mani thu soya dingchin mi puite tana rin tlak party ani awanga zom kani ati tunlain anril ru le ngai tuana po shema salo le ril film tak pu man lo le ka party zom tura inner che pa malachin an omti asoibok
lomluna inkhom kai shwai tu hatsek bial tu MLA pulal rin dikaral te chuan Congress Party a danglamna nasatakin athleng mek ti soyen mun shanga Congress Party tana nget takading tlat bitam tak an omreng ti asoya shipuileng wangin party zom thar tu te lomluna hun po man hlei theilo ania hun sep takara film khor taka hun man angaya lolut mai tur tam tak te po film khor taka lomluna nei chhozel ani ang atibok Pulalian soda ZPM President Chuan VAWIIN Khan an party office sa mithar alom lutin thu asoya kan party political strategy chu pathian ongai thlak ani ati VAWIIN Khan ZPM party Chuan party conference hall a mithar lom luna hun an mang he hun hi Dr. Kenneth Chonglian Vice President Chuan kai shwayen Pulalian soda President Chuan mithar te hi ZPM a alom lut ani VAWIIN a mithar lom lu zing a hian Chief Secretary hlui pu hau khum hauzel IS potelin midang te chu pu rochan moya upavilal mingliana pu HLal fak oma pu CLal rin liana pu CTlal rin zawa pu MS dongkima pu JLal rin zwala pu walal kha ka chong thole pulal thanzar te anni Pulalian sota President Chuan Srilanka ra chwawa theilawin hun rei tak kan om mek lain khopui chung le thingklang mun shanga ZPM a in pethar unit ding thar report kan dong renga kan tho chwa ni lo miril ruwa ZPM aron in pek duna thinlung lo piang thar zel hi mak kan ti in kan lom ani atia zoram chung mai ni lo India ram mun shanga MIZO omtele India ram pon khovel ram shanga zo fatin in kan chang ho cha maya hengte hian phurna na satak min pechin ani atia Tuirial BEL by-election tur chungchang soin Tuirial BEL by-election kan nei le dona political party ti kanin buat sai chan mek zela heta po hian in thana thiang hlim le puitling kan nei le ngei ka be seya pathian le mi puite du sakna kan don le ngei po karing ani ati keni pol hi pathian in kan mamotok ang zelin min kai shwaya pol no pangte ni in than omchi ang chu kan ma chon ve vek to a chunga te chuan kan mamo ang chia zelin chapo theimi alo be sei om tak si din huna min da chin Beidong lawa in siam chachauzel turin mindu ani karinga chuwangin kan party political strategy chu pathian ongai thak ani ati he huna hian lomlu te achangin thu soi ngai thak ani a PPC vanal ruata SG in lomlu tur te mel shat tina hun mangin pu arzon nun sanga PSC member chuan hun ser mangin pu arlal hun siama secretary minority ne na changin pulal du oma MLA havin lunglei le thorang bial lungsen anjin na report ngai thak ani bok Kati zong ka chan chin thar kan ti chwa thei te chu ani